film ma ruaka omna sin chan hian mi atilar zual thayem he zona hi chan thiam ahar ema Alexandra Daddario hian mitam tak ain a chan na chu a shezok ngeyang kumsang ni borvel khan movie chen khat le TV show vela inlan na a Alexandra hian Percy Jackson and the Olympians The Lightning Thief a chana tang chau khan shat a hlo tana vandoi thak takin he film le adot tu Percy Jackson Sea of Monster kha Harry Potter nen ain an em wangin soisel a hlo na sa hle thung Chris Columbus a direct ani ve baka le role pathum mi pa pani le mechia pakhat an langa magic le khovel in thak chong chanchin ani ve thau bokani sangni somni pathuma in stylin an interview na a Daddario hian blockbuster lian taka role muma sela afakna dontia in ngaturin ala in peilo ti asoya ka hlotin na hi ka chuang ta ka zeta kalom em bok ma se leilon ani miawa ti in asoya ni film industry a inlan tira they roll du to sam khovel lam film a inlan atangin ma ason chakhle a film rap thak tak malevolence 2 bereavement le Texas Chainsaw te inlan le boka FX network film It's Always Sunny in Philadelphia tia po aron inlan le a he film mi anga isan em wangin audition tour hian Las Vegas atangin Los Angeles panin zana darkarli motorin ain khal nge ani kumsang ni som pathum khan Daddario hi HBO anthology series True Detective a achang ve don ti puan ani a he season a hian movie star lo tleng tak Matthew McConaughey te Woody Harrelson le Michelle Monaghan te po antel ve nge a amma po in A-list star te chanpui chin to thoma sela HBO series zum don hian azam hle a Esquire ne na po chataka ti chin ka du wangin thil eng po ka chan don hian ka tha akhur na sa hle china chataka na tho mai ba ka midang lom hlo ka du chin ti ina soye nima sela be sei tur chin po a in bituk thiam khop thau mai he season an film lai hian Daddario chuan he show hian ngai hlut a hlo donem ti achiang ngam lawa TV history a show omto zonga season hlo tling berani don ti phei chu a shilo tak zetani chuwang chuan nadanga tho chin ang thavin a thoka role anei tam lo wanga seta a tam lo wangin a chan puite nen po anin po shan chuang lo mase Esquire ne na ashil danin he hian experience ati ne pha chuang lo edam chunga inga san emem te ne na zanja kil dun chu thil chin cha tak takani ti ina soi True Detective a Daddario character hi Woody Harrelson a character tak chat na thlen to poimo tak ni ma sela show ngai sang tu tam tak te chuan he tiang lo deuh hlek hian an lo chin cha ve thung episode 2 a khan Harrelson a character Marty Hart chu lisai ina kalin mi pat mei chat na an manga chu chuan show endu te thin lunga chung ko pa ni tling ngai dan mumal tak nei anga Hart an mu na chu ati cheta feka he sina hian kut kolbun chunga om Hart ma a athom no a phelai na wangin Daddario hi ruak vekin ainlan ani kha he sin ni chu tiang chu ni ma sela Daddario chuan a thon thu ne na in milwangin thil ti om tak ni in alangai tlat thunga a film chan to a inlan dan nen adang lam em wangin khatiang rola achang kha alom hle bokani achanga azam em chungin a chan pui Woody Harrelson an ha dam taka a tir wangin achunga alom hle ani be sei angin kha sin khan internet khovela nga event a hlo na sa hle a chu tiang chu athil pe hel tum ni chen ma se lom ati hle thau box si khasin wang khan ayin chir me alo ma se men's journal ne na chuan kami ma ka chuan mi hip theina ka nei ti ka in shengai me alawa ngai ven a hlo na chen khathi a thalo lam ani theya chu wang chuan a thalo lam chu haider ka thang ta zo ka ni ti ina soe True Detective hi lo tling via ma sela season khatna a meichia anlan tir dan wangin soisel a hlo ve hle bok abek takin The New Yorker article pakhat chuan Alexandra Daddario I character kha he show in Saruaka na anpal zamzia entir na ani atia meche character te khan anmi ze a hin an taksa an pholang na sajok ti in azia kani The Daily Beast in an interview na a True Detective hian meichia angai nep tia an pu na chu adiklo tia soyin athon thu hi mi pafam kim lo pani chungchang ania tin meichia te abek takin ka character le Lily Simmons character te khan athon thu hi akhal kalani atibok
ama mai ba ka showa changve me chedang te khan Hollywood ha ngai ven an lo pha na sa hle a chu chuan show business ha power anei bel tir bokani ati bok hetiang lam hoi thau hian colliderin an interview na po asoi boka kha episode chwa tu ka a managerin arong ko lai bo ro kha soyin kabial pa thu thlenga ka chuwa kha episode a chwa tu jing khan miron kola chuta phone hi ari top thailo ti inaron soi ti in a interview na chona soyani khopui chunga mi zong song hian min mu an du effect ti ena soi boka True Detective ana tho khan Hollywood a kongka tam tak a hon sakta ani puitling lam nga event chi fema audition a mu tampha ni ina soya True Detective fa ruaka inlan changa kar tam vak lawa sangni som panga khan Dwayne The Rock Johnson a san na movie San Andreas a changtunu role a mu tamai rengani True Detective season 1 a changtu tenen anin po vak law anga angai lain The Rock ne na an chang dun chu nuama ti hle a The Rock po in chu tiang thau chuan a soibok heta an tho dun nu lok hian an pani hian an thok dun chun som le a he an tho dun tum ni na hi sangni som pasari a chhuak Baywatch TV series lar tak be chana movie an siam kha ania he filma hian Daddario hian Summer Queen character a changa kan shat angin Baywatch a chuan thomno an hatam lem lo hle a Daddario character nen chin po ain hlat lutuk lo chandang dai wanga thomno hatlem ni ma sala ataksa wangin ngai ven a hlo le pe khop maya he R-rated movie a hian he actress hi Saruakin omlem lo ma sala ataksa fit taka om theinan nasa taka abe thau angaya Baywatch ta na ain po cha na chungchang women's health ne na asoidanin ama akalati ngai mi alo rit te ka choya danglam na nasa tak ka muani kataksa adanglam na ka mu kha aro pui tak zetani ti ena soye True Detective a hlo tlin na wanga Baywatch changngal ni ma sela he film hi a hlo cham hle a sumpo asiam tam lo hle ani rinlok ang nge yin Baywatch hian True Detective show siam tu te ang thawin meichia te an ngai nep tia pu na andong ve thawa Rolling Stone po in an review na a True Star sau pe in filma a chang tu meichia te chu meichani dan tur anga ngai angin anom mai chawani ti in an ziak hei chau hi ataksa a phaulan angai na project anilawa kumsang ni som pasari thau khan Kate Upton nen The Layover movie an chang duna he filma hian an character chuan hurricane wanga chol an man na tur pana an chuan na thona an thut pui mi papakhat anin chu a khati lai khan Daddario chuan a thon thu in meichia ati lan tam na chu fakin sexy tia shat ani na po ngaya anei to nia ain shat thu asoya collider ne na katum reng wanga kati anilawa suwangin engemo chen chu kapomani ti ena soe kum engemo chen nuwa Daddario chuan khati laya anna te kha enletin a project than te khan a pian bauti rem ti angai to pha ani chuta COVID-19 wanga boina aron thlen khan a ezon na chuan bang asuta ni ina ngaya an project hluite sangni som pakwa a DVD ati chwa can you keep a secret le we summon the darkness at the chuan alung oi tok lawa kumsang ni somnia chau khan film critics te ngai ven a hlole chawani Lost Girls and Lost Hotels a khan achang tanu ni in American ZT2 Yakuza member pakhat nena in ngai zong ta Margaret Lema achanga herola hian True Detective a rolar tak nuwa avai khatnan Saruakin alang le bokani he movie hian ngai dan sang a chau chuak na sa hle a achenin a thon thu kalmang omzenei lo an soisela yin chen khat ve thung chuan a lo omruk na chu an lo fak ve bok review pakhata chuan tun thenga a performance chaper alani he movie hi ama wangleu lewa hlo tlingani ti ina ziaka review dang po in he film hi thil danga fakna tu shelem lo ma se Daddario in a character Margaret alan chwa tir dan rille mi hi takha an fak ve thau bokani Lost Girls and Lost Hotels hian Daddario Milarte na le arola ta na in phel ro a she lo na mangtang kai hle ma se True Detective nen ain an lo na chu heta hi chuan ataksa a yin lem a chanthiam na in ngai ven a hlo zo khi ani Baywatch nuwa a ezon na chu atluang lo ni in chema sela Kovel pumpuya COVID-19 wanga production tam tak ain khar wangin entertainment kovel kha achol vek reng renga celebrity dang tam tak ang thawin Daddario chuan he hun hi ama thlir tu te biak po na hunatan mangin ama le a roommate tenen
quarantine lai until ti sang telan na video chu YouTube pa post thin wang thuang takin mi in ataksa chau an ngai ven na mangin video hi atran fawa video pakhata athom no ati lana phei chuan True Detective a character lem aron chang nge ani maktakin lockdown lai ang khani law ma se Daddario hi ala vlog chunzom ta zela video ada nun ber chu September sang ni somni pathum kha ani film khovela True Detective manga lotlin na amuang mule tuma kumtam tak abe nuwa sang ni somni pakhat khan HBO anthology series dang The White Lotus a achang le a athon thukal mangtang pui chu resort pha chop pakhata thoktu le mikhwal chang tele antu soi inkal tak chung chang ani a season khatna chuan Daddario character Rachel chu pasal nei hlimhlot honeymoon mangmek Jake Lesia character miten tak anei chu afu nge fu lawang ti in aring lelmeka season khatna hian fakal lo hle a Emmy nomination engemosat amongal hial nge ani Daddario hian limited series emo anthology supporting actress nominee ahmuna a Jennifer Coolidge laka a hlo ta ni kha apumpui thuwa chuan Rachel character a play na a Daddario che tan hian fans te fak a hlo hle a True Detective a character ai chuan adang lamin mani in khai khin a olzok po ati thayang chu The Hollywood Reporter ne na asoidanin kalna lam tur abaulai takin Carol kha ama a chopani atia ka character ang che khan achang chon sha thiam lo kani china ka thinlung ka po phalawa ka kalvel mai ni in ka intrechin atibok critics havin anfaka Emmy nomination anei boka amma hun chu akuta liawa ati theito ang chu Alexandra Daddario hian True Detective ruak ngal ngata achandan kha soimoi viau ma sela kumtem te chung hian khatianga inlan chung changa Hollywood hian ngai dan thar alo chuak vemek boka HBO show ama le achan puite anin landanin soizui a hlo viau nuwa entertainment khovela meichia te anza jok to dan a thlo viau hi thil om tak po ani sangni somni pathuma norna athlen nuwa po sak after contract anzia thatle in intimacy coordinator bula po asoi nge a intimacy coordinator te hi Lemchan thiam ten Saruaka mo sex scene an nei dona him takle ril runuam taka an chan theina tura an che dan lo en dik tu te ania in style nena hetiang thil hi athena hunna areilu tok to michen khatin an siam thana salutok ma po tima sela engma ti lo ai chuan a thada izok ti in Daddario chuan a soyani kum enge mazat kalta chunga actress mu mai chin HBO show tana in phelrak satle anga shiatlo anina achangin media industry TV star talent nei chale lotling takni turarin kai berpol ani to ti kan muwa a lotlin na hi True Detective manga ngai vena hlo wang kha ni bok ma se thomno tel lawa alandan wang ringot po ni chuang lavin a tho na project renga a in pek na le a tho rim na wanga shiat a lo na hi a chuang zo kani ti a chiang rengani hei hi TV a inlan na nai Viber AMC in NYC Mayfair Witches an siam that na hian ati chiang hle a heta hian Dr. Rowan Fielding doi thiamlel chungkwa nena anin somna muchuak tu character a changa arol chantu a chawna pena saber tu alani hialang AV club nena asoidanin keima showa achang tu ber kalani ngai mi lava anuam khop mai roman na bi kanei lo lai takania hei hian minron ti lotlin sakani ati Percy Jackson le khabu screen ati lan thiam dante True Detective clear to the in nga eventir athiam dante The White Lotus vanga clear to the real ro po dan riau asiat dante ngai to chuan Mayfair Witches hichu ana tho to zong atanga azir chwa inzom khom ani berin asiatani heng zong nuwa hian zona pakhat kan nei tak chu lo tling tur hian enga tinge huna du rei em ti hi ani